LV Entertainment thlir tu te chibei le vekule kan chevel ramte boina sabuka tun tumchu India ramin zalen na sual chu hun live vela thil thleng chanchin atak omang deuin film man siam August ni som paruk changa zuga somli pasari ti chu kan en ho do na ne kumza thum chuang te meu British in India rama obbe nuwa India ram chu zalen na pe ka intiam ta chu wangchon August ni som pakhata Indian obbe laya anthil lak zong te po chu saklen ni lonan Madras ram chunga pulianggudi khopui British Council a inram na thuthlung ziakin an boipui sup ngai ngal ma se thingtlang kho pakhat sengaduin la thar chu ate chu khovela po avar that big em awangin alok ti British te chon an thria alok nan la basic lat mai zelen nan mu nu kumsom thum thleng hlok nan tel ve theina turin British Council hruai tu Edward a chuan mala ka tum thowa August ni som panga chu zelen na ni tura puan chuanin chumi ma chuan in ram siam na thuthlung ziak fel vek turin anin puwa cha nga la ne ti chuan khovela lavar thaber thar chuana sengadu khuwa chu lo lang vein khodang laka alo fal big emema intlopo mai po thei lo wangin India in zelen na mudon ti po an la shemi alo ne sengadu kho betu puro bata kautur line an telephone line na thabok silo ti chon khomi puite hna zelenan mu trap thu shilturin police officer kari galana naw pahni ta chu puat water na tir chuatir ngala darkar engum zat konga an kallai chuan sengadu kho chanchin soidun paina khodin munchu alo lang veta kho shwai tu le obet tu ber puro bata he alo nun rong hle a sengadu kho po hung thlapin tlan chuak turaman te po an ke tan sak thina afa paduat Justin airo aler hle thungane adu pianga paruba ta hian ti saknge tumthina wangin sengadu khuan nula to phochu Justin hian throi ho veka tumthina chuwang chuan nu le pa te pon an FANU le anu pui mel thadeu hlek te chu sap khoi chiat ai ti hluman thlang ta jok thina ne alandan chuan he thingtlang khuwa sengadu mi pui te hi Purbata hian na takina lo thunun ne hlea Rurbata hnuaya hian mi pui ayo zamindar le ahote po lo omin pu zamindar hian FANU nula ten mali ti hming pu po an Purbata fapa Justin mu phak lawa arukina thugru maka no pan lai tang to ten mali ten an kom thin changtopa parmana le a thian pa tavudu te pu zamindar hian arukina venti reng thina ne British rural na hnuai mi pui na thokte hi nikhata darkar so man tho thin line sengadu khuwa hi chuan khovela la thaber chi an thar chu thina wangin darkar som paruklai cholpo manglawin puro bata hi an tho tir thina choldil le tong du deu hlek te po ngoreng nan tho thainan shui shualen an hlap shap zel mai August ni som pathumania mi chetle rol pakhat mi pa anga lo in thuam chu an hlapte zinga alo tel vea annung kor thlera tang Justin an mechia ni aring tatlat maile akhoi chian hnuwa mechia ni ngei ti hriain in lama hruai ho tum ngal anun zamindar hne na hruai lo turangin sakturin angena allo cham hnuwa apa po ron kalin Justin hne na zu asham turin an ngen ngoi ngoi mai ma se minute khatlek po ui Justin pa puro batan mechenu le pa te chu aron ka phlum mia Justin a chuan mechia chu hruai ho ngal inan thlen hnuwa pon lam train parmanan alo hmuwa a then pa ta vudon podlo se chuan a chandu mai theine chumi hnu chuan ram hnuai lama robata lekha tu ron keng police pahni te po sakein alo se hlum ve ti alo langa ti chuan atuk August ni sompalia pulianggudi khopuya British Council a Edward aten robata chanchin an la hriat lo wangin police officer karigala na te chu sengadu khuwa anmani nge kal turin tita chuti la chuan zamindar FANU ten malin ate te tang lo veng him tu paramana hne na pasala nei tur thu hlim takin lo shila pasal tur po pulianggudi khopui zamindar fapa ni wangin changtupa paramana pon aruka mangai zia shil du to lo tlat mai pindan chunga kumsom te me lo biruk thina wang chuan ten mali chu ahlim hle ti hriat ane ma se chu mizan chuan chung kwan ti lai takin
an purubata fapa Justin aron lut thuta amilim du em bau thu soi pain zamindar in chung chu adap ngal chutia dap vakta ka chuan an FANU thingrem chunga an thuruk po Justin a chuan a hmufu hlawa apa hne na shil ngalin apan zamindar hne na adil sak tatlat mai le shetak chun zamindaran a FANU ten mali chu ni khatlek lom pui dila in lama ho ngalin British sab dik tak tlangwal hne na a FANU hlan ai chon tin zamindaran a FANU chu phum hluma amain ok hlum anga chuatum ta chutia ruah manna siam lai tak chuan paramanatan an lo sharu hlawa an phum nu rei vak lawa an pia lok train lean lo ver kwa ten mali chu an pu bo ngal lelama zamindaran a FANU chu athi to ringin hai chuale tuma alo om ta reng lo mai le chuti lai chuan mun sang ten mali chu an zon rin lok sa ni wangin paramanan Justin a pindan chunga thom nu boma abiruk tira anu revak lawa Justin a ramwak ban hliamaron hota thut mai chuak le ngal tura an ngai lai chuan apa robatan a phaltlat lawa akal le lo nan zamindar hne na a FANU va shoi tir turin angen ta a FANU na po shelo shoi turin zamindar chuan nuwa police officer kari galanan British Council atanga robata lekha tura ron thlen thei shama India in atuk loka ugas ni sompanga zalena mu tur thu hria ta wang chuan robata po alung oi vak lo ti chiang reng mai in shilma turina telephone line na chiang box si lo an siam thattir ngala atuk zinga in mu khom nan nei don wangin puliang guri khopui lam chu pan ngal turina in puacha zamindar po shil turin kari galan chu chuatum ta mase zamindar FANU Justin an adu wangin aparobatan zamindar le khomi puite hne na atuk loka zelen nan mu tur thu chu shetir laudan ko ngai to avata masen ompui parmana thenpa tavudu khan alo shehman tatlat maile chuwang chon robatan a leitan sakmaka chuti la chon Justin a pindana biru ten malipo Justin an lo phokin khoitum ngal mai ase hliama tak ten malin a khoifu ta ka wangin Justin an angonga tloa parmanan ake chu aron fik chum mok maile athat zui ngal boka chuti mek lai chuan August ni sompanga zanlai dar sompani lo ri chein India nam puan zarpo puliang godi khopui lama anlo pot partoa puet wadapon zing khovar vele inremna thutlung an zia ngai thu robata hna aron silve ngal ti chuan a chu main Justin atlo lokatuma mase ramwak tura chule thu parmanan alo shilta ka chuan puliang godi khopui lam chu apanta ni Justin a pindan lama parmanan Justin a ruanga hlom line ten maliro angai to na local thui man to hle ti hriata anu le pa lo enkol tu bertepon an hum him zo lo laya parmana thil ti chu makti na ngai tua parmanan aru ka lo mangai na chu ten molin a muthiam tatlat mai chuwang chon puliang gudi khopui lama in shoi ti rai chuan hunre lo ta chung talpo ten mali chuan parmana kiang om chu athlang jok towa ma se ten mali himna tura ngai poimo jok wangin parmanan ahnol tatlat mai anin hnial boy lai takina thenpa tavudu leibung robata tan sakchu aron rak phei chara zalenan mu to thu zeizera shila tumpon parmanan ashathiam boxi lo sengadu khomi puitepo ranpung khomin tuman anshathiam chuang lawa chawat luk nuwa ten malipo puliang gudi khopui nula bawi motin Peter pakhathian an ina shwai ngal daya chu zamindar thui shwai pakhatin lo mufuin paramana thilti vekaniti pu zamindar hne na shil ngal chuwang chon zamindaran khomi puita hriat lawa a FANU an lak let nuwa paramana chu thaturin thu peta chuti lai chon paramana le ten mali te po andam chung hun toy te a omdun rengin tiamin hun an lo manga ma se jing khovar nuwa ten mali pa zamindara thui shwai pakhatin ron shwai tum tatlat maile pitari ron lang le hlawa ten mali chu shwai ho makin anina diktak pitari chuan a zot ngala chuta chon zep nei ho loin pu zamindara FANU ni thule purobata fapa Justin po
anun na chan nan parmanan atha thu te chu ten mali na hril veka Robert ale Justin an hlo wangin mana tang towa khomi puiten an FANU len puiten lo tha thin dan Peter chuan thilvein paramana thilti chu tha ti hle a chuti rual chuan Justin a borol thu apa Robert na hriat nuwa khomi puite chunga thil thleng tur chu Peter chuan ngai tuaringot poina khur hlok hlok thei mai chuti lai chuan puliang gudi khopuya British Council a sengadu la thar chu te chu British ten kumsam thum chuang a hlok nan la tel ve zel theinan sengadu la thar tu khomi puite rem ti na po la ka ngai to thu Indian officer ven ka ta chuan British sipai ho tu te chu a hril hloma ma se Robert fa pa Justin a bo thuan ron hril tatlat mai chuta tang chuan zamindaran a FANU chan nan paramana man Robert a chuan a ring hala man hmo taka sengadu khwa let le tum chuan Indian official te hne na phalna la ka ngai to tlat mai le chuwang chuan Indian officer ven ka ta hne na phalna lain police kari gala na tenen sengadu khwa chu an pan hala chuti mek la chun Justin a ruang po mun danga son tumin parmanan ram hnuaya boipuya an khomi pakhatin alo hmu vele khomi puite vashilta Justin a thi thun hriat rual chuan apa Robert kuta an thivek don ti an hre chianga zamindar pon lo hre ve ngalin Justin a ruang an hmu na chu an pan khom ngal chulai hmuna chuan Robert laka an him theu theina na fapa thattu paramana tha sak ve mak turin mi puite chu zamindar na fui pora anu na chan himnan paramana tha chu mi puite nan du vek mai le zamindar pon a FANU ten mali chu tha tum ve thawa ma se khochunga parmanan ten mali chu khomi puite laka tanga tlan chiat pui lo tum ngat ngat mai refen tlan chiat nu zana khomi puite nan man thei rama atuk August ni som paruk zinga parmanan a thenu ten mali le mi puite himnan Robert kutain pek mai du thu soi chuak ta ma se Justin a tha wangin Robert kutan thi thau thau khomi puite chuan an ring tlata nula pakhat wang mai maya Justin a tha chan thin rim takin parmana chu mi puite chuan an zot sup sup mai le chuta che chuan mane nu pui fanau hmangai tak tak te po chan ngam lo wanga that mia mia mi doi zepani ve lo zia parmanan hoisen takin a hril ve hloma Robert an hlo wanga an chung ten chandan te po an ngai tu anaron thar le ta ka tang chuan in thiam lo nai nan khat veka paramana le ten mali te chu puliang godi kho pui lama tlan che turin mi puite nan norta chuti la chon Robert le a hoten afapa Justin ruangan lo mutatlat mai le chuwang chon paramana le ten mali chung te ba ka Justin a thina in nam noi zong zong te chu Robert an tha chimit veka tuma ma se Indian officer ven katan Justin a thattu nian rin hlel parmana chunga chia shremna pega du thu soi chua wangin Robert an aka phlum hmaka ti chuan khomi puite po ko khom ngalin Justin a thattu parmana omna zota an soi lo chuan ka hlum veka tum ngal silai mu thuna mi puan tin thap lai chuan parmanan ten mali ron shwai lut le a parmana chu soi sain an phuar beta mi pui hmuwa ten mali chu than tum ta an tha ma chen mi puite zinga Justin a thattu nia in chalte chu an ron tong chuak ta sup sup mai Justin a thattu ni nen chu ta ka chuan Robert po thinrim hlein putar pakhata soi sa hlum ngala anua mi pui ai oding zamindar po aka phlum ngal Robert kutan thi vek ai chuan tin an tu lefa te theu mi puite chuan than tum ta zoka chuti lai chuan Robert lei tan sak tavudona thianpa parmanan phuar be na chu lo ze cha sakin Robert chu ache cheve tana ma se Robert wang ma ni chung te thangai to lo thu parmanan soilai takin Robert an parmana chu phi thal thuaya haute hne na ka phlum tura ti che chuan an silan met puak thei to reng reng lo mi puite nan honga chem ko man lo tin fur to tlat mai le chu ta tang chon Robert le parmana te chu anin bei ngal char chara lam tang nei to lo wange ni Robert po che fu thei to thlot lo atopa arwala than tum chi chuan nimin lama zalenan mu dei to thu Robert na ron sei chuaka karigalan pon than ni chon India dan tharin
semna pek turan ma chon ngai tur thu aron sei ve nga la wa se mi puiten oi chuang len tha main tuma trong thailo ta vudu berpo amang thawaron che chule chi atang chuan a sei chu tuman thra thiam ta mi puite po lim hle in an biang an mitui luanga ma se roba tairo mi puiten an that thau mai ti chuan police officer kari galan ale british hau te chuan sengadu khwa chu chuasan nga len August 16 1947 film chu atop ta ni hun man nuam le